Nkabutosa the Reverend Eric Sande Atoki Sabadikoni Wakarwenyi achidikonare omurorerezi wa Rwenzori kandi ningonza kusima Ruhanga abo mugiso gunde kuba ha TV West okubaganaho nabagenzi baitu abatukulirize undi abakutorora kasumikano hakigambo cya Ruhanga kandi ningonza kusima Ruhanga bukumpo mugisa guno kandi okutekero kino kishaka ombomezi bwaitu kero kino naija no butumwa ndio bukwenda okubazaho mugisa ogunyakuli omukuhereza Ruhanga omugisa ogunyakuli omukugaba nokora Ruhanga ebyagonza ekyo kubanza omusuleji ya 28 omukitabu kyebiragiro Deuteronomy chapter 28 verse 1 nebazaho mugisa ogunyakuli omukugabira Ruhanga nagambati kandi kirihika obuliye kambo kurira kali amukama Ruhanga wawe okwerinda nokukora ebiragiro bye byone byakoragira hati mukama Ruhanga wawe alikunyumiza haiguru okukira amahanga gona agensi nemigisegi yona erikwizira nekwikaho obulhurira kali amukama Ruhanga wawe orahabwago mugisa omurubuga kandi orahabwago mugisa omusiri ebyana byomubiri gwawe birahabwa mugisa nebyana bitaka lyawe nebyana byebisoro byawe nesagi ezo munte zawe nobwana bwembuzi zawe birahabwago mugisa ekibo cyawe norucuba rwawe birahabwago mugisa. Haleluya. Enkara zino nizitwegesa omugisa gunyakuli omukugabira mukama abantu abayingi bekaguze bikaguzo mucyonko butuhayo obutuombeke kanisa obutugabira abantu bitwe barikwetaga obutusoroze bitusoroza kutwara mu maramizo tutungaki hito tulitungaki ningoza kugambira ngo halo omugiso gwamani Ruhanga gwarukugonza kuhereza oborayikiriza okorobere biragiro bya Ruhanga ebigambo bino Musa akabana bigambira abana b'Israeli nabagambo mulitaho munsi ya Kanani hali hebiragiro musemire kuhondera okugaba kwa buli kasumi okusima Ruhanga hanyuma y'omweru n'amagesa kandi okayoga kimu cye 10 nokorobere biragiro bya Ruhanga ebindi byateiro nabwekyo ruwo mugisa cyone cyo rukuhayo akwa Bible netugambira nkugaba ko mugisa nokukiro kwabo ekibo cyawe nkoko kitwara kijira maiso ga Ruhanga mukama nakiherezo mugisa ensagi munte zabo rahayente mukama nako mugisa borarete mbuzi maiso ga Ruhanga mukama nako mugisa kandi umugambizi mfumu za Sulumani natugambira ngo omukono gunyakugaba omuntu anyagabise mikono ebiri ogwagarayo na watunga ne mikono ebiri kandi ogwanya kwine cyo kuhaya tahireye ayikara ali munako nabweki ningoza kubagara mu amani mwekambo kugabira mukama mwekambo kumukora muheye bimwinabyo Ruhanga nijya kubaho mugisa omugisa tugurwanye nywenka nabayijukuru banyu nabana banyu nenganda zanyu kandi mukama nako hano mugisa akurwanira okusoma urukaro wa musanju gwabanyanzu gwabawe obaraletwago muhanda gumu mukama nabararanja okurabe muhanda musanju kandi urukaro 13 nguno wali kwikazo munsi muno tarikwijja kuleka ukaba mukira mukama yetekanize okufora mutwe okufora mwebembezi kimuchonka gabira mukama no wesigwa mukama ogwa yetekanize okomugisa mukama weitu aikala munenyi katusabe tukusima imukama w'ikigambo kino oikiriza imukama nyencha kaleno kitema temera oti omitima y'abana bawe abakihura kandi abarora akusaba kuna imukama oikirize buli omu arikuhereza omuherezo omugisa nensagi nkukoraganize ibara lyali nyumizibwe kandi omugisa ga Ruhanga omusozo byoni sitwe omwana moya arikwera gusibe na inywe tabarga hati nebiro byona amina.